aja mau buat kopi lah sarape deh ya teh masih lawan naon nanti intinya kan ngeramet ngeramet di mana daripada sawah lagi usaha si oleh ya sama masih oleh Oh, jadi emang oleh. Kalau tadi Rasanya anjing banget. pesan iya dah daripada ngopi nih ngopi dulu lah rasanya mantap lain anjing banget coba yang kedua Rasanya anjing banget Rasanya anjing banget Rasanya anjing banget anjing oh anjing oh anjing kasar oh iya siap kasar ya di dunia mikirnya gila ibu dahar cerahnya euy ya dunia terakhir sore sareng geunah mah wih cengeunah sare mah nah udah sarekeun lah dina udah sarekeun tuh kemana aja gaskeun ulin ya ayo cerah hareup hmm. cuaca lu sih kieu mah motoran nih ayo lah na motor ayo buat mana yang mau motor nanya anjing aing baregel awak geus ieu angkutan Mana? ieu awi asli jadi awak taunya kan udah ngeledek eta mah kan banyak asap juraku awak badag bisa kena motor-motor acan mah tepatnya kalau aing mah sieun teu bisa siun kalamat tuh sepeda teu bisa ayo ini kalamat tuh kayak diajarkeun di ditu di jalan ya rep oh ayo tuh Siap. mana lah kan heeh sok ayo gas ya pian bawa wih ulah tuh ayo ini pian kan ini kan kira kok apa ini bekal kalau aja tilu yang boleh apa baiknya apa tuh gimana baiknya apa mah bebas berangkat terus terus oh iya kiri kanan tukang parkir oh iya ulah parkir ewe diharap parkir dua ini gas gas nak cuy ese yun wah yun no. Jurusnya yuk. Bentar yang nepi ka jalan atau lapang sepi. Yuk. Pintu aja yuk. anjing nepi punya cengeng pintu ajaib Ah, gua aing juga ilmu karuhun kan. emang rumpun nah ini nama Lainnya mah. uang entengan diajar motor ya Sieun aing. wow dong keburu tak ini mana kan diajar motor kan diajar kan Siap. keburu naik itu awak gede nih Teh hirup euy. terhirup dari hurung Tutut ieu mah. iya hurung Hanteu. Eta. Standar ieu hurung standar tah itu sob ter Turun gua. satu Sorry euy. siap maju atuh gas atuh hei woi naunan naun
bener. Maju. Si koplok ngerebek wae. Haha, gawean ku aing. Woi, lawanan aing lawan dah ieu mah teu ngaro. Aing mah abu. Ruksak we ah. Anjing, Mulut jeung aing. ai sia si aing lawan. Untung lepas. Kabur aing leungit. Naon aing buka jus Iron Seperti Man. Anda menjadi Iron Man. Lah. Lah geuning, kelabu aing. Alah, anjing. Anjing. Anjing ka mana sih eta euy? Sararian ke? Apa ya? Sabodong-bodong mah. Si Jaya sajang kemana itu lah. Ini deh. Mau motor aing ditinggal. Oi, mana motor? Ada tinggal belum? Kan ngalingit dia. Aing balik ke. Tanggung jawab. Oi, Bodo amat. motor. Oi, Bodo amat. motor. Bodo amat. Sudah. Anjing. Mau sum ke aing. Motor. Lama sih. Jajan motor lah. Aing Jalan berliku-liku. Boleh. Dah tentu. Hei. mencari Ya. Aing merusak. jalan hidup Tuh. yang memang hidup semuanya Kurang lucu, ganti. ada suka ada duka Perkenalkan saya Ujang Jagur bersama kru habis syuting. Ini di balik layar sutradara plus kameramen. Ngenah. Iya Kang Mod nu labuh tadi. Kumaha ngeunah labuhna? Alhamdulillah nyeri luar biasa. Ngopi heula. Ini kopi hitam rasanya anjing banget panasnya. Jangan lupa subrek, And like, komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. oke.